hari ku masaha y'isaa sita iri joro ryakeye ryo kuwa 15 Kamena 2025, ijoro ryabaye nk'iry'umuriro utazima ku gihugu cya Isirayeli. Irani yagabye igitero kinini kitigeze kibaho mu mateka y'amakimbirane hagati yayo na Isirayeli. Misile balistike za misile z'ubushobozi budasanzwe zambukiranya imipaka zirenga 200 n'indege za drone byasutswe kuri Isirayeli bigwa ku bibuga by'indege, ku byambu ndetse no hagati mu mujyi wa Tel Aviv. Ese y'intangiriro y'intambara n'iy'akarere, ese ubwirinzi bw'ikirere bwa Isirayeli hari icyo bwashoboye gukora aho isi ntirimo kujya mu kindi cyiciro cy'intambara? Ije nongeye kuguha ikaze kuri byose, niyo official umuyoboro kugeza amakuru yizeye kandi asesenguye 5 kuri 5. Icyo kugeza aya makuru nk'abandi yantatiriza bahigiye ku migabanzi banziye nkabaziringa mu nzira izo narose zikabimame nayo Imana ntizira amagambo bagambanye barunduka ikiganje. Uri kumwe nawe mibahinga no guha ikaze no gusuhuza muri aya makuru iki gitondo. Byatangiye ahagana saa 6 z'ijoro ku isaha ya Isirayeli, zari saa 5 z'ijoro mu Rwanda no mu Burundi, igihe gisa n'icyari cy'uruturuturu mu baturage ba Tel Aviv. Muri ako kanya sirene z'indangururamajwi zivuga nk'impanda z'intabaza zatangiye gusakuza cyane. Byari ibihe by'akaga gakomeye kuri Isirayeli. Abaturage bahise birukira mu byobo byo kwihisha. Mu minota mike yakurikiyeho misile za Irani ziturutse mu kirere zinjira mu butaka bwa Isirayeli. Bamwe babibonaga n'amaso yabo. Amabombe yagwaga yisukiranya mu bibuga bya gisirikare i Negev, ku cyambu cya Haifa ndetse n'ibice bimwe by'umujyi wa Tel Aviv. Kugeza ubu Isirayeli ivuga ko abarenga 130 bakomeretse bikomeye, harimo n'abana. Ibice byinshi by'imihanda n'inyubako z'amagorofa byasenyutse burundu. Iki gitero Irani yakigabye mu buryo bugezweho cyane kandi buhambaye. Drone z'intambara za ndege zitagira abapilote na misile zikomeye cyane byoherejwe icyarimwe, byisuka mu gihugu cya Isirayeli mu buryo bwo gutera ubwoba, kwibasira ingufu za gisirikare za Isirayeli no kwerekana ubushobozi bwa Irani mu ntambara yo mu ikoranabuhanga rigezweho muri iki gihe. Impamvu Irani yahisemo uyu munsi bivuga ko bifitanye isano n'igitero Isirayeli yagabye ku basirikare ba Irani bari muri Siriya ku itariki ya 10 Kamena uyu mwaka wa 2025. Irani ivuga ko iki ari igikorwa cyo kwihorera no gusubiza ubutumwa bukomeye kuri Isirayeli. Ikibazo cyakomeje kwibazwa, ese koko Iron Dome na Arrow siri bwa bwirinzi bw'ikirere bwa Isirayeli buzweho guhangana n'ibitero byo mu kirere bwabashije gukora neza? Ko hari misile balistike za misile zambukiranya imipaka nyinshi zageze ku butaka zikangiza byinshi cyane. Ibi bikaba byateye impungenge z'uko Irani yaba yabashije kugabanya ubudahangarwa bwa Isirayeli mu ikoranabuhanga. Minisitiri w'intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu ari mu nama yihutirwa ya guverinoma yavuze ko igihugu kizihimura mu buryo butazibagirana mu mateka y'isi. Inama za gisirikare ziri guhwihwiswa mu mahanga nuko Isirayeli ishobora gusubiza Irani cyangwa ikarasa ku mitwe iyishikamiyeho kuri nk'iya Hezbollah na Hamas. Abakomeye ku isi bahagurutse. Amerika yahise itangaza ko ishyigikiye leta ya Isirayeli nubwo isaba ko hadakorwa ibintu byarushaho gutwika akarere kose. Mu Burayi, Uburusiya n'Ubushinwa harakorwa ibiganiro byihutirwa mu rwego rwo gutegura uko bazitwara mu gihe iyi ntambara yaba yakwirakwiye mu karere hose. Icya kabiri cy'ijoro kimwe gishobora kuba cyahinduye amateka y'akarere. Ibirindiro byose biri mu gihirahiro. Isirayeli irategura igisubizo.
Irani irakomeza kugerageza ubushobozi bwayo, isi yose ikurikirana. Ese tuzajya mu ntambara y'akarere? Ese amahanga azinjira muri iyi ntambara? Ibi bizagaragara mu minsi mike iri imbere. Iyi nkuru y'ijoro ryahinduye byose, mugume kuri uru rubuga mukande subscribe kugira ngo mukomeze mukurikirane uko intambara mu burasirazuba bwo hagati ikura. Turabagezaho ukuri vuba kandi tutabogamye. Mwakaze gukurikirana byose niyo official, umuyoboro ubagezaho amakuru yizewe kandi acukumbuye 5/5. Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe, ibahe guhaha no kuronka kandi murambire kubona ibyiza. Bye bye. Inama mu biganiro by'ubutaha byacu.